Thanda kakhulu inkosi yakhe. Angifica ama-drugs bazalwane ngiyafunda mangosuthi ngenza izifundo zolimo ngenza agriculture. Angisusa ama-drugs ngoba lithi iBhayibheli umuntu wabangani yazilimaza. Lithi izondelela uzihlanganisa nabangani ababo ngoba kuyonakalisa ukuyiphatha okuhle. Kwaba i-powerful association mabefika bafika nezinto eziningi. Angisusa from iresa ngisa phansi erank ngakhangeza ngacela amashumi. Kwayibona ukuthi ama-drugs afuna ukumaintain. Ngazama nami umama wami-maintain ama-drugs ayihlipha izimpilo yami. Yabona mawungibuka la kunegap encane ngangishawa bazalwane. Ngangishawa iClermont Rank. Odriver bakhona behlangene nabo driver basa eBank. Kodwa ngibonga uJesu nje bazalwane wakwazi ukuthi kube khona lo mlisa thizeni kulabo abantu ngoba laba bantu babezongibulala babediniwe base bekhathele ithina sibamba inkunzi ephayindala. Sihlupha amandi yemini sicisha imoto sikala ama-ignition futhi mina ke amadimoni ayengipromotile ngangukala ukhiwe imoto ngangikwazi ukuqonda ku-ignition ngifike ngicishe ngudonsa ukhiye ngubeke emathangeni driver bese ngikhuluma isilungu ngithi stop panicking, we don't want to come. But man phone call sibe simqashula amawingi simkhipha sikosha namafoni omunye usebekile okhaplana. Kodwa ngibonga uJesu ayisiza impilo yami ngangena nasejele laseWestville ngoba uSathane bekangipromota ngenza ama-vows anzima kwathiwa ke ndoda yabona lelo gate lento ijoyinayo namhlanje kwafika umfana omncane wathi ngiphethe isikhiye la ayishe ngasiphethe wathi lesi sikhiye ngivulela abangenayo hayi abaphuma wathi abaphumayo baphuma ngoshemulo. Kodwa mangihamba endaweni yaseClermont sengimane ngithi amen wengce ngisho ama-26 ngisukela amakhunya ngithi amen wengce bese bethi abanye hey wena uphuma kanjani bethi ayikho lento yakho sikulindile siyobona bethi likhona isango lokuphuma ngithi uJesu isango lokuphuma ngisho ngibe ngihamba bayazi ukuthi mesifakazile ngasekhaya uyazi uma mthwana sasamba siphethe ispeaker esikhulu ngithi uJesu yasindisa i-26 uJesu yasindisa ibara uJesu yasindisa ikhuluka ngoba lithi iBhayibheli lazi iqiniso neqiniso liyakunkhulula. Ngathola uJesu ngathola iqiniso wayikhulula impilo yami ngihamba anginalo uvalo ngihamba nginaso istress ngihamba nginokuthula ngamngelisa amandla iBhayibheli bonke abamamkela baphiwa amandla abantwana bakaNkulunkulu bathola amandla awungoba ihunga ayiqinisile impilo yami ihunga ayithumbile impilo yami ngasawaphaqa nangigqoka iskin ungangiboni sengisawathatha ngafika ekhaya ngophaqa befashe ngocingo phethe incwadi eyayibhalwe ngokuthwala wasimambishop makaqeda kuyifunda wathi ufumene umusa ngalala ngijabulile ngathi udla kwesiboni ngaphathe blanket ngageza ngensiphela umnamnani njengesajoya impumelelo lolo kwangathi ngifake iperfume ngijabulela ukuthi ngathola ikhaya